mbam fogloog jërë ngeen jëf simna nun fop o kiino kiin wo fu ɓaslo fop fac njof i cooxangu ɓay ngeɗa o yaalo xe te fi jam no saax le to i ndaawrin in fop iyo monsieur le maire njoko njal i dalna in xaye commune ne Mbam très bes fa njegu solo pour association Njom Ñaal de inooxid itam a mbi délégation rek fa xeefnooxu sax a soɓidong fo ɓaslo fop fo faci njof soɓid aussi CLG de lutte fe Mbam mais soɓid aussi comité départemental de lutte fe Foundiougne soɓid itam association ke na mbaka com fop kam Mbam te acteur ka andoona yee incontournable o kiin waage o jal mene ka andoona yee xaƴa a weene i content a paax no teew ale nu teewna meen xaye koy oxe adooxaniid na in ɗat le a ref président fe association Njom Ñaal association Njom Ñaal a sosel officiellement le 6 août feeke 2022 a sostel Fatick ndaa koy a miña rimel na informel de mbaxtaana ɗeeta est ce que kana waag ka ref a ref est ce que waag ke ref yaam o rimangaan ndiiki rek waɗena ke yit a warta bare morne a njega 1 an fa andoona yee mu refna ɓeera meen ku refna mbaxtaan tan a sogu ndetna assemblée générale constitutive le 6 août te sosel officiellement bo a kayitum a ngeenwa a re a wa nanage région ke Sénégal fop mbogu teen mu fogoona o kiin rek a foga kam fe parce que a jol la 280 membre me i tolloora kon a jega solo a fokat nak awa maafrena ba mbaas a fokat awa mosaanina maafir a weeke ndef com ke weeke ndefe com ke weeke ndef amateur a weeke ndef wiin wa andoona yee wiin wa mbug na mbug cosaan no seereer a ndef ten fokatino mbokatiro xay koy Mamadou Mbingaan sañ fe Djilas xu reena meeke xay a nana gonum Njom wala ge'aano te maafrel ten ref président fe association ne a teewa meen a mbat bo Dakar deuxième vice président fe parce que premier vice président fe gareer layti seen a ne Mbelou Ngidj mais deuxième vice président fe a re El Hadj Sène a gen Sandikoli Romaine a fogan délégation fe Babou Ñing Diofior mi feke ref secrétaire général Pape Ndiaye Mbul Jamme ten refu trésorier adjoint parce que trésorier général fe oxa Fouta voilà Doudou Faye a gan ngel ne Mbam aussi a fogam délégation fe ngarna Lamine Sali Sarr également oxu reena meeke saal fe waaga lembe seede anum te maafrel a fi caloori Njom to mose yaq Njom a gen jam ñaayo ten reeno aussi a mbat Dakar Doud Ndong a inoor Sadio Ga Étoile du Sine ku geewna te fi'in Njom également Adi Lam i gidman a paax ten fe yoɓan na in a qet ale i nqetna fo maire fo i tamata wala i ndaawna a maire a ref xaritum a ref fopum oxum délégation fe Basirou Sarr champion aussi usum jege ka fi'eerna no Njom nuun fop no andan Omar Sarr i soɓidin dongwan tas yaakaar a gen meeke Mbam a fog aussi association Njom Ñaal a genoox ten a keen ceek Adoline Diase usum aussi a inooru a fog malne xomeen Mad Diouf a inooru Njomdi xomeen aussi a refu maak aussi vraiment a fi ku geewna aussi secteur fe Ousmane Thior feke genoona aussi a saq a caméra le andoona yee den na ntaxa bo tiyeere qonar o xeñ calelum aussi a gonle sax malne a doot ngonle ten e Thior production bo après nak mena ne te association Njom Ñaal te fi xarɓaay wiin naxuk a inooyida soɓidong monsieur le maire a soɓid ɓaslof pour i njoktoor mbaxtaan ne andoona yee i moofa bo tanne meeke a Mbam Njom ne i eet ka mbak Njom Ñaal kam Sénégal meeke fakit kel a foga no ke ɓisiiduna in lay Njom ne o yenga refatu to ku refatna o yenga niɓaan leer ka teer voilà tiyaga naga rim a rima mew ka i ɗeetlooxna ino fop te re ancien keke fu xas we fop a ɗeetloxan président Mbingaan a roka ten ndiiki insécurité fe wiin we ndefateena kaaraange cegel den no moomel den kaaraange sax na qoox den agression physique alors to o kiin a wagangu agresser a gaañong to sax ankiro an are refe ndigil agression verbale a mayat Njom ne bo maak waagate fuud Njom yaam joox bo pare yer ataya fuudik Njom wiin we nguutong mbino fa nguud ke jegoona ma saɗkiro le mu ke Njom na re'ungum maak o xaaga feɗel a guutong min na a yaq mbin na
c'est-à-dire le muke njom naari ñom mako haga unun fu baslof kon mako mbaga te mbud njom khaslu ten ino promoteur ke ino tebano ino surtout mako njom ne to mako mbok njom ne kat yam njom rek ugia maka ino hatuko asach delle do vero nda biñu lagas nu gewona mako hatuko na asacha wala fecha unulle hana do fa bo pare kon nak ajega solo el ajega wala ndiki eloke chaku wajo han niveau veden mais ken ful parce que comment te ba ngona mbudata njom to kana janka ofete to andef njom ne bo 3h du matin garit mu zeve la ba kirunan ketela kene fop imbokata ngan den def mak ci gwa yif de limbe ajara imbi malna anona ye xana ñoxorel ndax njom ne num toy ñal ndax dom leke fop awag wat na xet serer ajaran wala jariren delle ajaran kon mak we def na ten i kañaden wax deg anjara ngidmel yam ke dem bug na mbatin dom len kam Sénégal mad sax abo dan watni ren kon njoko njal mak wen ajara na jar koy yam daje bo kis pajum tisa ka taxa jog doma jega nga winu am bokatiro awaga wat to angimin du no ale mbay bu fuka dazo he bay mbin ajega solo de ajega solo lol wu bug na jol 20h te bisite gendarmerie de ngara ngota nun is kan jom waskan kan jom waskil de ille mi adatale datalaga moju ñof nda datalaga imbiya ngan aussi ka imbog kana we mbar na njom kam Sénégal kon i mbari renu mbar fata i mbaxtanik fata i naxrikel fata i lalgantik bo wiin we yegin a ndok teen ye i ndetna bo ɗatale na me i letu ye me i naga lalganta leya soom to i mbake njom na i mbina ñaal bo wiin we nge est ce que xan wiin an ke in noa aussi i leyene it fata i mbokat teen leyam média ke mbaxtana fo autorité ke mbaxtana fo amateur ke mbaxtana fo pesa mais fata i mbokat teen mbak njom ñaal wiin we nge andoyin andeften ndax te allaw bo fopam yata kaga keke refa ɗatale in de mbug adna kulluhum andamta in teen andamta qoox den teen refe sax andamta in qoox den a mbug kumbiyana fogule CLG CDG ndam yo i ngara cooxanu na qoox in keke jeg na koy may namalel monsieur le maire njarama neke te fina roog na damit kan adamta commune mbam fop adamit a département Foundiougne fop xitaxuna chagone mu goor maka ndi dige aden aje koy xate bano Omar Sarine a jega sawa Omar magna c'est pour vous dire que pluriel fen rena kam malnaga aje ka waraluna refe fa ngas tiga jeg na solo ref a worange are ngay njom som innu in mak we ke mboketen dem mof a ñot noxa parce que ande traita nda changement de paradigme supit jafe-jafe ke ndena saxle a foga fog na mission den to tuleroxe jabin u yaloxe jabin den dabit kel nu kaga mendi ndam yoye ken in nu wiin we xu ref na koy sénégalais refu sereer njomaren cerko rimel men daminu ken ndax njom ne so refata ñaalu mbuc 3 heures ken i ndamu de lamba ka wan nafa ngel na de 7 heures i ngada de ay yengel i ngada de i pare ade ken i pare u pare pour fopa ndam ten to andama nga ten xana wago aduma ke dum na fopa xajange maga fa ngona reka aduma fata i yera pajaka fata i dumo texka fata i yera comprimé fata i pikirel ndax i mbod pikirage koy fu kene tu nuno fop saxun kino kin ka dam ka nu gowum caisse de solidarité sax mbiyan ken taw ile mi mbaranget fu ministre des sports i mbaranget fu ministre de la culture i mbaranget sax fu président de la république to nuno i yakar tute yobu ke taxuna yaga ajeg un ministère xoy gina solidarité nationale et action sociale presque jegater tikori kaw par an loger el kam ministère ke to mak fon nege am ma frange am begal xet sénégalais koure na teranga de isi dina den bo xay u ki na dina jir wala te jiranel afianel téléthon a edanel bo ed ne faga sax te wat men musiba yo parce que c'est des figures emblématiques c'est des gens awane imbaran rendre den hommage imbaran dimle aden nama wa revit
solidarité nationale fokk te damten couverture maladie universelle fokk te damten to xe association njom ñaalo xe njafu leen ndax xu bug na waad no ten fofu ɓaslof te yooɓong lool a yooɓandelel wol o jeg jafe-jafe fa and naye wax dëgg fiya i mbaagu mbatin ndamtong bo lool kiro dara o fogule ken i mbugu kat tere kam njom ne a ñaaƴel njom ne a dimle a njom ne ken i ñaayidu a mbam a resa te cosaan njom maak nu nanona adna fe na beta ndax a jega ngel ne mbam i ado tiid tiye ke meke to mbug nu mbi'a Sokone mbug nu mbi Fimela mbug nu mbi Ndiafat mbug nu mbi Kaolack mbug nu mbi Mbour mbug nu mbi kene koy i mbaage jeg muk to deno ndame teen a ñuxraxe in fu toole ke in den i cooxu den oxu conscient na den xana dam conscient na den dam kero monsieur le maire foga nawe ndamna to cungiro teen dara njoko njal o fogule ku yoqna teen rek yone sa numtoyidanga xana motali in ino i mbaasnoxa fop so monsieur le maire koy a lay ka jeg na solo no na falayum parce que kan foog me moment feke i ngetid na a mbamb moment nam i mbi'ka bo événement fe i mbaaja a mbamb a réussir o kaaga fogaam te ref première priorité fe in no première sortie fe in donc i ngara mbamb ke Babou Gningue a layna monsieur le maire a jega solo trop mais koy ka ref ka waxtaan a ndok waxtaan monsieur le maire waxtaan secrétaire général fe nam secrétaire fe na bureau fe Thior wiin waaga na ngap ko mbi'a tiga kayit a layra ba ɗeet nam a mbaagu mbi'it tiga kayit ba ɓisiida in nam i mbaag mbi' bo nga kilifa ke mais moment feke i ndefna moment organisation Ndiomo monsieur le maire a lay u ine waagaam o doon 1 million na table ale parce que itam koy ku ñaƴnorna maak it a laynoraan oxu refna yit anda organisation Ndiom ne ta deme'oorna monsieur le maire it a fi'a volonté a débloquer pod nene 1 million 1 million fe i mbug no mbak ñaal ɗik ta ref 300 000 fa 700 000 ta ref poids lourd poids léger ino weeke fop i ngene a mbamb wen mbogna na Thior production fop itam ngene a mbamb to kees ne Thior production yit jegee doole xaalis refa fule meen to Ndiom oxu refna anda ye fere o kiigimoxe meen fere o paafakoxe meen fere a ñaamoxe meen lakas fu lakasoxe meen so itam o nananga itam kene fop monsieur le maire a waagu layel comme itam jega volonté bo doon 1 million na table to itam a jega fere ka yoqna tigaga itam il faut i mbaxtanin fo wo i ɗeet nam fu nam i mbi'ka fu nam i mbi'ka parce que itam koy o nananga i ngara mbam fu Ndiom neke i mbaka i soxla e teen xaalis ga i lalit pour Ndiom ñaala namtuwiid rek donc koy financement fe itam vraiment il faut ta jeg nam i mbaagu ndaku mbi no côté restauration no côté o kiigim no côté o paafak parce que mise fe cooɗoona in ta ref 1 million ɗeetluwangaan te refu ke i départager na ta ref poids lourd poids léger donc tigaga vraiment il faut yit i mbaxtaan parce que moment fene te refu nam Ndiom ne fakitka rek ku i mbaxtaana mene kaaga yo nam Ndiom ne fakitka na i mbi'ka bo ta réussir a mbamba eetu a réussir anga itam danaka maire fe réussir u département fe fop réussir u kon koy monsieur le maire comme ko leye i laamtong ke andoona layo mi fa xooxes en tant que président d'organisation itam kene itam in bug ngu fadnu ten ta refe o ɗeetluwanga 1 million fe ka couvrir soom ndoon ne i donc koy xan i ñaam xan i yer xan i ndabidu kiigim xan i ndabdu paafak to xaalis faaga yit o ɗeetluwangaan refe meen parce que itam koy ku inna maaka laynoorin sincèrement xaalis faaga moom o ɗeetluwangaan refa fule meen nam i mbi'ka kaaga itam wo fe andoona yee wo o ref parrain fe itam wo o namit kan en tant que président d'organisation nu mbaasanaam fa lay fe il faut i ndaɓandin parce que o kiin o kiin ko jeg soxla to ngesna bo xe in way moofa weeke way mbaru ndet mene weri mbaru ndet mene wene ndet mene